Baby, come through. It's a spaceship, I got stars on the roof. Knew me in the past and now you say I'm brand new. Feeling like a dawn when I'm out the 42. Bring a couple friends with you, baby, come through. Vuk, Bog. zašto imaš otvoren prolaz? Vruće. Ok, aj ga zatvori na sekundu. Okej. Jao, netko je prdno. Idemo van. Da nađem neki dobar san. Nasmij se ako želiš spavati sa mnom. To je sljedeći. Ja, da ću s neke Bog. Aj se puknite smijat. Šta? Puknite se smijat. Nasmij se ako želiš spavati sa mnom. Bog. Bog. Crno-bijela si. To je nadzorna kamera sa čime ti gledaš. Sa čime te gleda. Crno-bijelo. Ne, crno-bijela si, majke. Iz koje si ti godine? Ljetnica? Šta? Kosovo? Srce Srbije. Bog. Pozdrav. Pozdrav. Vidio je. Šta je to? Šta ti je to na leđima? Grba. Šta si ti deva? Aj bulkaj Nisam znao se. da se tu drže gumice. Bulkaj se. Malo baci bulk, mase malo. To prevelika je majica, pa mora se Aha. to, znaš. Pa treba jest. Je. Da. Molim? Sve rekao. Da moram jesti. Ona kaže tralna djeca vidi mršavi od Isusa. Nakon ti je će reda upusti. Isus. Ako nisi. Šalim se. Lol. Šta radiš? Mir. Makadam! To ti se zove ubijaš trepavica. Nisam sad lijepo trepavica. Jao. Sretan rođendan. Znate, da li si njemu čestito rođendan? Kome? Ja sam Karolina. Karolina! Drago mi je. Ej, Patrik, mama ti ovdje na ovaj. Ko? Šta? Preko da se zoveš Karolina. Da. Ja Luka. Ne smijem nastavi dalje, roditelji me gledaju u videu. Snimam. Aj, čao. A ne mogu. Zašto? A na baku sam naišao neko. Bok. Bok. Šta radiš? Ništa. Ni ja isto. Ja. Molim? Ajde, Bog. Molim. Jebem ti oca. Nemoj oca. Dobro, jebem. Ne tebi, Miša! Sruši. Onda Miša. Ne, može dobit ćeš. Miša. Čuj, ćeš dobit! Zvala sam te, Mišu moj. Od Miša, koronu ćeš dobit. Hoćeš da karaš par sve pa da ti djeca liče. Onda jebem tebe, eto. Zvala sam te, Mišu moj. A kad nabaviš aparaturu, onda mi se ja. Bok. Di ste drugarice? Nasmiji se ako bi spala s tobom. Oko kuće! WTF. Čekaj. Ajme gledaj ozbiljno. Ajde, čekaj. Čekaj, a ja ti ne mogu biti. Bez baš, šta ima? Aj nešto prvo. Ode. Sad stavi te baterije. Imovina! Makadam!
Di si Antonella? Rekao je Antonella. Ti to snimaš možda za YouTube. Možda. Jesi, Marčet? I ja, evo Jane. Pa kak ja Jel uvijek si sretno. dobro naša Marčina? I ja, aj mir, Ana, mir. A? Mir. Zadnja. Marš, što ti radiš na me? To je, ti si premlad za to. Koje si ti godište? 0, 9. Imam 15. Au. A ne smijem ja pričat sa djecom, oprosti. Jao. Rekao si mačku mamu. Bok. 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 Ćao. Ćao. Šta radiš? Pogodi. Makadam. Da. Šta, o Super Saiyan Blue i Super Saiyan God. Vidi. Da. A ti si jača, zašto si plava? Zato što sam jača. Evo opet tebe. Ne, evo opet tebe. A evo opet mene. Imam jednu zamolbu, ali da me ne skipaš. Aj mi izvedi video da ne moram ja. Kada ti? Izvedeš video. Kakav video? Pa završiš ga, kažeš što je to, bok. Ko je? Pa Kakav samo video? reci, izvedi video. Ma daj pusti Mar. Pusti me. Dobro, onda ću ja. To je to. Bok. Onda ti, pa tako smo se dogovorili. Jesmo, bok.